I dobrodošli na kanal Old Games HD. Taj kanal je, na tom kanalu će biti poneki tutoriali i gameplay. Inače to je moj novi kanal, a ja sam Šteks sa kanala Šteks tutoriali. A danas igramo Call of Duty 1. Znači evo vidimo ovaj jedan naš da je tu pao sa padobranom i obesio se, ali nema veze. Uzmemo bombicu. Eti dve. Čekajte da ja sačuvam da ne bude posle. Ja sad koliko znam da će sad ovi moji da dođu. Ovo si ja mislim Nemci tamo. A sad će negdje moj. Evo ih. Sad ajde, sad ja moram da ih čekam ovdje, sad će ovaj da izađe. Bombica. Po majku ti. Sad malo nervira zašto se mrda ovo bombe ove kad padaju, ali nema veze. Opa. Sad dok ovi dođu. Htio bih da se zahvalim mom drugu Aci za baner što mi uradio. Danas će i logo. Mrtav si. Pet, sačuvam mi to lepo. Ajde, doći prolaziš, ajde. Brš! Ovdje bombe lete na sve strane. Ovo što mi nešto zabaga u mamu. Čekajte, ili imamo ovdje neke živote, ne? Ali ima helta negdje u pičku materiju. Ništa, idemo da rizikujemo ovako. Opa, ovi sve pokokali, ja mislio da su još tu oni. Čekaj, daj mi život. Daj mi život i ne seri. Tako je. Ovdje je ovaj mrtav. Ništa, to bi bilo to za ovaj gameplay. Htio bi još jednom da se zahvalim ome drugovaci za banner i logo sad što će da mi uradi. Tako da to bi bilo to za ovaj gameplay. Vidimo se u sljedećem. Ćao!